Sa bali man na napamadayaw tinagun-odan ti Sarrat National High School, iti biyang iti teknolohiya mga ka-JCQ. Inti buyan dati parikisal sarita ti JCQ online TV channel, iti principal, coaches, kanda iti agad-adal, iti karayto apagadalan, mga kaibigan. The in contest mi J Singapore actually is Hong Kong International Computational Olympiad kan tay science. Ngem digiti nga robot mi is ikong contest mi pay kadigiti previous kan digiti umay pay nga contest mi. So digitoy is usare mi for like WRG World Robot Games nga naangay pa idi July. EJ De La Salle, EJ Alabang and luckily na nga ba kami matro kadigiti inosar mi nga innovations and incoming to man to no November EJ Singaporean tro digiti nga innovations. So detoy ti may sa nga inalami EJ De La Salle nga may sa nga research mi SIP mi nga tinagan na is WALL-E. From the name itself nga Waste Automated Logistic and Litter Eliminator, makatulong so na nga agdalos ti aglawlaw. Okay. And comparing ka digiji normal lang nga trash can nga makikita tayo adati features na nga naidagdag dati WALL-E mi adati solar light na which agranyag automatically no makita na nga naladem ti aglawlaw na adda pay iti solar panel na itoy nga mang-generate pa iti power na detoy tapno no sakaling maibusan ti baterya is iso ti pangalan na ti source na ti baterya. Adda pa iti sensor na kadetoy tapno no once nga ma-detect na ti person or any object nga na-code na is automatic open deti lid na. Nga mang dakkel nga abot kadigiji normal trash. Kasi nga automatic open. Mabalin nga i-open. Tapos adda pa iti baba na is adda ti motor na or like driver na nga mang pa-move detoy. So deti nga sensor is once na detect na nga adda object ita sango na ag-stop. So han na nga dungswan and detoy is line following sensor nga i-follow na DJ line once nga black surface DJ i-follow na. So digiti features na. And lastly adda pigayam ti sensor na idtoy nga no once ma-detect na DJ ay approximate nga level DJ basura ag message ka DJ tao nga full ko na. Trash bin full ko na. Okay. So nangabak kami mati first runner up EJ Alabang. Okay. So digiti garud daduma. Ni daduma sir is in contest mi mo EJ Alabang like deto sumobot mi. Ti ubra na lang eti is agdindin no ronda lang so sigun ka DJ coding no kasano ka pig sa DJ pinagduron na DJ delay na and nga backmet tapos digiti daduma pay dati is para weight lang weightlifting and digiti previous nga ikong contest YNT area which is yung Hong Kong International Computational Olympiad Python programming. So naka-integrate DJ lesson na gid ubing ka DJ klase mi. And then aside from that, that is series of trainings. And then we also have trainings coming from national. Aside from national, meron kaming ding training dito sa school which is most of the time Saturday from meron ding Sunday if meron wala silang pupuntahan yung mga bata. And then after the school year during their vacation, instead na mag-vacation sila, dito lang sila sa school for the series of training in preparation for international. Actually, ado talaga ti nalalaing nga estudyante tayo sir. Ado nalalaing. Yung ti halang nga di criteria mi nga dapat ket kain ag sakripisyo. Ada hard work na and DJ ti nagagat and so on. So after pinagpili mi di ka kasing ubing agkon na kami series of training. So especially EJ ang gusto mat sir, so namin ket Python programming which is the language, digital language na dito yun sir. EJ ang kumagkat Blackly. So tay Blackly programming mat sir. Iso ti foundation dan. So nga pag-startan mi, actually awan EJ curriculum mi sir.
ti Blackly programming itoy ngam i-add mi lang. Hindi message ko lang ngadi ubing itultuloy da lang ti ano ti kinagaget, kinalaing tapno hanga ag-stop. Kasi DJ mo ti kailangan itultuloy da lang tapno ma-improve pa. Malay tay ket hanga halang nga iti pakasan mai-implemento pa iti pagilyan tayo. Ti message ko lang kadagiti lima nga nalalay nga estudyante nga naka gold amin iti Singapore. Tutuloy da lang tay gagarda nga agadal kasi isan to diti pay anos da nga may review ti Sabado rek tutudo no duma no kas pagrigan na pigsat ti bagyo idiket ag online kami. Okay. Tapno lang Personal online pa. online pa sir. Tapno masupusupan lang DJ oras nga tapno maisagana da nalaing ka DJ competition. Men kasi unay ti apo ta adu nga blessings at talaga ta tinaglablabas mathematics. Yes po. Ti naging internationalan digiti ubing mi. And then ngayon another avenue for in science ken robotics ti agdama nga nawawat da nga premium sir kagagapo data Singapore actually ket ti naka first time they try sponsored by Hong Kong pero na aramid ijay Singapore ket dimimet ninamnama ta almost 10 plus countries participated in that. Yeah. Ngem kasi ti apo ket di. Idi high-tech ngamin. May ID ka and then pag tingnan mo na yung ID mo, makita na anati mo. Anati naalam nga premyo. Yes. Po before nga the program starts and makita dan. Nga gold da. Ngem and then during the awarding, sorod nga dati kalalaingan grand champion kami gayam. Ken first runner up tapos plus 2 nga gold di bale. Upat da nga gold. Ngayon naalam iti grand champion sa first runner up. Kasi unay ti up. Ano nga pagpagilyan dagiti nakasalip yung ma'am? Dagiti nakalaban Vietnam, yung Singapore, Thailand, Hong Kong, same but lang. Kasi unay ti apo. Tagapot ti kinasukisok dagitoy teachers ko. Tatay may isa nga talaga teacher in robotics. Talagang high-tech daket makita damit digiti different contests. Iso, but ti na lang amin dito it is private. Hindi naman ng DepEd, they are just inviting the DepEd. Kaya medyo ti problema kwa ti kasapulan Yes, yun. ma'am. Pero God will provide. Takasi ti apo nakapapamet digitoy ubing mi internationally Siya sino ta tikadwa dagiti very supportive digitoy parents. siya sino tikadwa dagiti ubing mo? Ditay coaches da nukwa. With And parents then mo? sometimes digitoy maka-afford din nga da kwartadan sumuro da meten. Da kami met nga sumursurot akyat prepare kami ta.